Okay, Colabia, teacher ni ebusa omo the flow of water. Also water. Yeah. Stop it that trend no. That decision na GS. All the side about side no. Stop it that trend no. So once anya yanya ne politics ya be hwe ade no se omine no but yanya the politics ya be entertain politics me se Ghana bibie no ma the politics abama mama tie kwabra so kakra de kwabra akwaba mama tie o me da se enu am he da nya abotre kenkan mo krata ne bia nwumra no tie bia Ghana enu am kan sa se mo ma opportunity me kan say your major problem e leadership two e NDC ne MPP omo mo wa yen kura NDC fo hunu say o metima fa kwan bi so capture sa ankoda no empo ne o ma wofo na o ma be di o mo side simply because o mo power 2024 and ye wade nyina ho kwan o man na yetimu no ye ni NDC man and ye ni MPP man e ye Ghana man enti na nyina ye so anthem ba ko no enti ekoba se e bia anti ye nyina ye so anthem ba ko no enti ye hwe ni ma bi ye pa enti boss wo giri se papa J pa na ti so go betima di na tem Papa J na ye president ya. Ka betima di na tem. Two, why kura na ma kwa because it's against rules to say ye man kura no fa mobile phone ko school ho. Why na allow nkola ne say o mo fa mobile phone kura en ko school in the first place. And say before I be call Xmas Blake no video bi ba bonto me ye ka ho asem. Madam bi a wo kira akola na de akola no declare ya de bi. And also nka me ye na nado na anye ye na me de aye me krom bosom. You know say wo kai yes. And also say ya boss. Can you do this? I am very serious. Check me here na na do na me na no me ka say na na do dan kwa kufu ado me. So did we kwa me na me horo ne chance mu boss hallelujah. Hey na wo huru mu bia wo. Hallelujah. Na be say kire ho ye de dollars bi be fa kire so ama wo. Boss what the make us. Enti we should be very careful. E kwa ye fa so e person ye attract nipa bi no be di ye side. Ye very careful. Ya hwe yi a sa nipa no a ya omo ne ye di nkomo no kire bi no they will turn against us. Ye ni mra ye ho so 4 years o. 4 years bi an tumi ni betimi asesa. Sene e ya kwasi a e kire betimi aya adwoa. NPP entra so sa akopim se wiase be seye. NDC so entra so sa akopim se e wiase be seye. Na de ba ko a ehia pa ye se nipa de wotie bia no adebuo de. Eni kwa so man power brabo. Adebuo de ni kwa se power brabo mu da emfa ho ne o political affiliation. Emfa ho ne esom a wokọ ana menyi ni se som bia so tia se wo bebu ade. Etimi busa o. Me de openi se indiscipline ekoso e wo ye various SHS. Enra ekunfie so ohio se mse kuku anum kromu ho. Assistant headmaster eko wira makoja ne nan suku ni aba mu akobọ ni tuama na abọ na nima na ni ba akọ abo nyame nkwa ko bi se previous day no teacher ni ne bro no enti ye betimi atena wo memu akosi da ben se suku ni akoda a wo no ye bo ho kade wako free SHS wudi mampani atem ni tika kraka wudi ne beji sikaduro ne maame eja pade nyina wudi di na tem e wo social media say mu miteti ni e ko social media ada na fa papa la asa emejiro nche camera ntini so say or repair sakre e wo bumpurugu dwom ana maame mamu na wo ton dawa ana fa ne mejiro TV so say wo maame ni o wiase nyina mo we maame mamu na wo ton dawa e wo Saraga market na yeso so sensem hunu we so sabi NDC fo ade bia e kwaso no mum ye hwe ye ho yie se ne enya a wo kyena so enye etu omu ni asem bia be ka kire Ghana fo fe ye ba beboa mu ntimo nto aba ma yen setem bia ade bia be to Ghana ha wom ye nya de papa bia no ma hura ko gina kire wo ko ka esan omo so ye politics sa na wo mo pese wo mo ye no omo so dinya sympathy. Oh really? Pablo national organizer Pablo a lawyer osina na do nyame obi antimi ni di na atem when your moral issues sakwada kura wo pe ejakufu ado ne o mabusua pani nyepe ana yangunu se chiana ho se paga ho no NDC stronghold nti wo mo ye secretary for NDC chairman NDC organizers for ma ene ye share that so medi man pani atemana ade nkra ne ye no bra yawo enye enti NDC for sa de no ma be gina kire se nya kufu ado nyanyame obi antumi ni di na atem ne de no kura nie ya broso galam se ne aban bi beba no se enye wam se ye ye be matu pragia na se enye ye be machi chese ye de pe momo ya ni yo no bi meka se me papa His Excellency John Dram eni ma amatam obi didi na tem etu sa tam no obi didi jo ma amatam enye
ya kaseti ai wensu nye oman yampam nkwada no yampam wa mo ne yampam wa mo chena wa mo ninu mo sika yampam ko private school Yow. Kwaba. Now I want to say. Aye. Mami Joe. Media Massima make and say, I didn't see him. Ghana be bien honoma, your politics, I'm gonna see ye da. Be bien honoma, your politics, Ghana ha. I'm gonna see a year that one district, one factory, go because of politics. Free SHS, ye be guno because of politics. Adie we me and so NDC, me and so MPP so enya yen can on morality. When you so MPP ni NDC same bia so. Once you bring NPP, NDC, you kill it. What's the asem no? So that's what I'm saying, say Yahweh. This is a moral issue. Let's deal with it on the moral side. Whether Pablo or on Fanasem. Ono na dwene no ma dwene no and enyame nwanwa send this akrata we be babonte it lost let entertain sane ma no so let's look at the GES decision enkola na di mu asem Bible say Jimmy bata akwada akoma ho tene so aba yes etienti ankwala no but when you decide to see the politics be mu a asem na say kura so NDC for ntwe da MPP for so ntwe da enkola na di mu asem de tie ne say GES e bia ne say no poku men sa kire mu so there's another hope for enkola no say nye say ye wi o ma bra Ghana omuntumi ko school but GES yes regulated schools they omuntumi ko say schools are aban school no omuntumi ko obetuma ko private school oh there be ohini ni what am I saying yen ka asem enkola na di mu asem the perception na krata ne buy no was say asem enkola na bra bo asi yes omuntimi fa ba bia bio but no poku mensa ba be kire so oh and that's all ho no mankwala no ye na private secondary schools bebre but say aban be bo ho ka na wo ne be di sa aban na tem ayesa niam we de no ye entertain sa de no and akotame ne GES ya adwene enye this is not the first time so baka ya akola bi koye art bi aye or the clay bi koye art bi a eno so call viral pombusan say we osawan osekufu adoti so akola bi susu kokotro se wasi o se ayi na pa koma omo yes question and answers ama yes onu say odi di attempt onu say no omo suspending no and I say benifo ba mu no omo ma caution to all the schools say GS will not countenance this nonsense again enti se omo anteki decision bi ama na nkwankoye ase ade a ye de beto no maka asem da ache a this trend we be koso a enye nne ba be start here okay teacher kojo a teacher kojo ai abrante ya okọ school ko ye yi so why na di yes teacher ni omuso obetimi akotena social media so this time yes opa on o ntwa wi ase nyina ba GS say be ma na adwuma ye de omo ne na wie obayi na di ara na Ghana for any NDC for ne one for antro letter that decision na GS for take here no e stop a trend bia na e sori wo Ghana akola ketua e sia de na otia no I record no ne the phone record na beto social media ye twetwe no mo twetwe kwala no e ti akola ketua no okohuna next time on kasabio sa akola no wakana no atum e wa classroom ho no mo ne lifetime nyina o ka akola bia teacher ni ebusa omo the plural of water water